Haunga rā, tētahi whakaare, ko ōna whakaaro i takea mai no te whakaaro Māori. Te nuinga o ngā whakaari, kua kitea e au, mena he reo Māori, he mea kua he mea kua whakamauritia e tētahi no tētahi whakaari Pākehā. Nā reira, i whai whakaaro hoki mātou ko Kutingane, kia waihanga mai i tētahi whakaari e kite ana mātou i a mātou anō. Tēnā tātou te whānau, ko Tame Hoaki Hone Turua Tuari tōku ingoa. Ko Hāmiora Tuari tōku ingoa. Ko Anipiki Tuari taku ingoa. He uri tēnei no te tairāwhiti ko ngā iwi, ko Ngāi Tāmanuhiri. Te aitanga Mahaki. Ngā Tika Hungunu. Ngāti Parau. Te aitanga Hauiti. Te whānawa Apanui Ngai Tūhoi. E rongo mai wahine. Whakapau Pākihi koe a tētahi whakaari puoro. E kōrero ana mō tētahi pūrākau o te tokotoru a Irani. Ko taua, ko Mahaki, ko Hauiti tēnā. He kōrero hitori mo te orokohanga mai o ngā iwi o te tairāwhiti. He kōrero, he whakanui anō hoki i wo mātou tīpuna. Nā rātou, tō mātou ao i hanga. He nui ngā take tito ai mātou ko o Kutingane i tēnei whakaari. Mātua rā ko te hiahia kia whakaako ki wā mātou tamariki no hea rātou. We wanted to create an engaging story enough for our kids to learn our whakapapa and know how our iwis were developed from the beginning. Ko te moe moe nui me ki ka puta mātou ki te ao, ki te whakātu enei kōrero ki ngā iwi take, ki ngā iwi katoa o tēnei ao whānui. I tēnei wiki, i tino rongo i kite hoki i te whakatinanatanga o tētahi wawata, o tētahi moemoea nui rawa atu o mātou. Ara, ko te whakatunga, ko te whakāturanga tuatahi o te whakaari puoro, whakapau Pākihi Otira, ko te whakatinanatanga o mātou tupuna me wā mātou kōrero.